Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Uba proses ti saukme ula penpau lada ka jait benreu ka ja ban ngamla ban yadaya ka kan mentoy ayu yenga bangan long MLA ong uba proses ti saukme uba long kum kongsan ka jingelang pentian semai ki nongkit kam thamai jong ka hinyau trap National Youth Front Maulai Circle ha hol jong ka Shillong Polytechnic Maulai haga sngi sajjan jong ka arpu henreu tarik ubanai rempang arajar arpu ar. Hagani ka sngi ladon lang presiden barang ba jong ka HNYF uba sadon bela ubala pen scam bat pentiam semai ki nongkit kam thamai ka HNYF Maulai Circle na ka benta ka samoy tre kam arajar arfu ar hadu arajar arfu saw bakintup ya u presiden bathamai usamla Sanbor Rapsang vice president usamla Danny Mukim general secretary Lari Manbahak Harluki assistant general secretary uba Wandan Bok Jerwa bat ki wei ki khot ha hol jong ka Shillong Polytechnic Maulai ka jingdon rengkat jong uba marbut dekhar bat ka HNYF Women's Wing hapo ka jingelam jong ka kong Betty Jerwa kum ka presiden bat ka kong P Kharmuti ka secretary ka jing pentian semai kala kham ipo ipeng shishu uba proses ti saukbi ula pen paru ka jingkemen banyo abanyadon mentalang ha ka pen semai ki nongkit kam bat thamai jong ka HNYF Maulai Circle ula pen paru ye gajing kermen baka HNYF kan a ye gajing syakri ka babhatam na kabenta ka jaj benreu pat bakin yakit ya ba ye gajing jongka ula keren ru halor ka mat inaline permit bad ukumen ban yo sngo ye ka sur jong ki seng bhalang ha ka jelna ki bayai penne bat penmi ye ka sur no ILP no rest ula pen paru ye gajing kermen bah ka wei ka sngi kaniru kan sa urlong Badula penkut da ka baong baon yai don rengkat bat ka HNYF bat bakadei ka benta jong u ban yai don lang bat baro kiseng bhalang. Ngasim yang dia kecik semai, mementak sini, merempak arbu terik, arjar arbu ar, hapenek namen pokok berkhiat, hagijing timbul timbulai. Kerap na pembor manu-manu ngasmai malong dukak bapura jom saya HNYF Maulai Circle kum nongkit kam bapura jom saya bang ngasmai lu masyakri hok ya kakenhun ya gari bagi jai patriu bangan om syakla ya pradkhot ni kasai ni ngari bagi jai patriu balada kali kumta ngandai wi khom selang mat syapa kendon long ba nginya trekam nginya so berkari India Arsenal bat katkum gi kendon jo ka annex agreement long ba kasokar India kamla kali bentuk lar tak kilai ni bentar kata long ke defense ke currency bat communication kemudian penyada nak baru nak jing syah khma bawi bagi menjur ngin penyak kaju kapa kapisa bat kelinti singki surok tika lingsun berkata terjat hababun ikan kasorkan India kampet sengap ya kei kapa ngigum kejai kubi pai ngi pusngong ngi pusngap ka kabaningkong lalong jing ekran ya KLP nalu arjar khapai nalu wi ba marbun di dalam sembhalang nilai akhi nilai dawa ya kata KLP tak adu ke kak kendai tarik bunai di sembar aja kak kendai ba ngilala ban penkongu ya ginong mikmat boron rupungut ban warah eta solution ban penulong ya KLP Henry kasokal ini adu mata kamsim lapatio kamsim labrong ya kata kejingkwa ada menjadi benrio laisir laisya ngilala kendu yang home minister dari India boron laisir kutang jing sendur kodu lahawan ini sedeli om penjagaran yang kata kasih citizenship amendment act yang bagi lapor terekam yang kata menbak kata belum kasih ini om tak kami kalian dari Broadway kajela ponodis kia persya yang kata CB dari kesorkan India kayak cekmat kani yang kamu wajib keli bah hakisnam ke benangwan kayak kekerdan jongi kirit pai haji ini bah ka baka dawa dari India kayak kekerdan jongi habang yong kirit pai
ngidei ni bodol la ka jong ga ti ga dustur la ka jong khti ga thli la ka jong ga komim habol ki benda henry la da yai hefma ku ni sok da ka yai hefma ku ni jar la da kalong ha ka ka khayi ka pateng la da kalong da ka sinchar khala la da kalong da ka jimput bu ni ki pai nari thab nari thor kun thuk ya ki bana barni limba si shei ga wei jong ki pai jong ka noti si ko wei ba kham tam jong ka jalan mi ka kita ini bor kibar sokan India arti kita dapat pergi hari ka pol komentar hari ini jom kibir pai komenoni seperti ini jom kibir pai komentar bak sokan India. Hoi, lalu bagi layu nak sokar hari lai ini kata district council kabong bagan ni kata kasti kabanyadai jilong kerpan kepada Ibn Rio. Henry ladang ipai nak bengiyo ke district council halu mata ngidap dari jing lengan ngidap dari jing pisah ngidap dari jing bitar ngidap dari jing yaki nama ba kata constitutional provision dan kita kendon kepada constitution lingba section dulu kim sunala banyada pura ini katku kecukua macam ni lawan ke district council lalekai yang kita kembali ini mau bersiu sensiar training ini kata sensiar hima sensiar lai sensiar senong lapan kelar lapan kum kita kipun bang yang kita di institution dan kita di traditional institution hagal ti ko dustur jong kajai penuh woi golong kli nok sensiar lah kerdan sordar ke kerdan hesnom ke kerdan hiram asnom ke kerdan museum katkum kerti dustur kilo pura ndai nadu buang ke district council kum mangajulong kapor la shumi bai tang tai acting sim kamu ladang yong khati khasi ka acting sim mu sim le belle ya ka kerti dustur ni kamjulong ta hoi para tri je section yu kiong bagan ke district council ka section yu ka nyada kerti ke dustur hendai i kumbar na kapor ka le kai kerti ke dustur balai kata ni kata kapang bagi jindong kam ban penklai yang kita di rekam secara training jomi nama wat sokan India ka itu ya kata lalu ni kan dia kapal jom ka constitution jom India halu ta ngidang lah kasih kita ngim ka constitution lalu ni kan ya kata 74 amendment kibakaran ni katakan Panchayati Raj bat municipal institution dan municipal Panchayati institution dan municipal institution ka sarkar India haksnem naik usah kolong ba kanian kanum terikam hajilan Meghalaya ba al mai tri jila pemandis nama balado rupa ka traditional institution hoi ni lado rupa ka traditional institution kumba long hak bala perwandol kata Panchayati Raj Act nilala ndoyo la ni pay ke Panchayati Raj system haga district level kadon zila parishad haga block level kadon ke panchayat samiti haga village level kadon ke gram sabha baro kijinut kijinsak kijinut kam nalo election halu kijinut kam bantrai ikam jam hati lain sebab jom Panchayati Raj kio pisar ki hajar crore ki 10 crore nak central government lada bishim dijelag bahe kum UP ki Maharashtra lai kabut kabur ke pisar jaga makalwan mak state kalawan haji Panchayati Raj hendo yang ini langsung rom kecil ke sarkar India lembaga sebenarnya sebenarnya fourth amendment kalau rom kecil menol ba minum petrekam yang ini Panchayati Raj apa Meghalaya nama kalada lupa traditional institution bat nabok koi ke India kajai penuh bat karjela bat kajai penuh ko bodonong tam nak kata grassroots governance kadi midai bagi nama development kabadi buang hak tak lai sontak kabagi lado biar ko sarkar India ka itu kamuan kam sim no koi bat kata na kata midai de penuh ko bodonong tam ha kadi India hak baidai bat kata grassroots governance dan grassroots development kalau kaba solusi atau kata-kata kiwe state jelas India nalor layo kita scheme
financial scheme habile kata Panchayat institution kiyo sagi NRGS kiyo sagi baik pak scheme loi mengi ni kementan bayo NRGS habile kata ka development grassroots governance Nima anan bagaimana ditik tersu paklah hanno banong baga district council kadai kata ka grassroots democracy hapo Meghalaya kadai ka apex body jong grassroots democracy henry kita ki officer India kita ki nongelam kita ki badan sarkar India kim sutho edoi baga district council lapan syang nomre maka territorial constituency au ha traditional boundary lani ka kumuput sang bangi thu nado ilong suang manchua kaya kita territorial constituency bat horkit orang kamne kita ka grassroots governance kaba lapnya hapo di India ba kasik schedule kata kita grassroots governance ni kata kada jing tu bakala ba jing yang bakala ba jing kwa ada district council banyo ya kata ka bakal kelalo kata nodal agency tadi kata ka apex body ban pai bakala kawan ngono ka kam kaba yadai kam bisa tentang development jong kai Thai yang betul, ini kata rural development kahapan ya juga ke district council. Nama ke district council kadai kaba lau urlong, lapun warlong, har kata lama bundrong kebangi yong kemudian lama politics. Kini ini berlong ngaji beliau ini ban pelak jimut kerja yang kata jingkran. Nama miso ba midal kejimtunong kabakal haka secara kadar hak lawan yang jumlah itu minat jumlah nong, hak identiti jumlah itu minat jumlah nong, batun kata. Te kum kasai ni nak kapor, ni sejak be kalau kata kenur, banong ba kaim ke district council nama kahima, ba hima nama ke district council. Lagi district council kaya kenur kahima kaim nak benda ke district, bakadon ke district council. Hendai kalau tak sompong, lamdan kehima ayu pak kali district करने. Kejengkurung jauh sarkar India menong ke kendau kesiap hapo kejala kami kadai jauh pai baru kadai badan itai hima kasih basaim bagi salok try haki kendau kesiap. Kadai district council kemudian kendau siap. Pe nilai isu Kijing tunjuk yang disebut yang dijadi beliau, lagalong dak sarkar India, lagalong dak sarkar jom district council, lagalong dak sarkar Meghalaya. Te hatang pat ni kumbala tray sembalang bun senam bun teligi senam ni syak kan tho bagi sembalang kilong bami habdu bagi imlang salam. Hendai ladangi pai hak jela ka ni. Ngadan nei ko kepada punaso nong bagi dan takwe. Kata kaba gila menong kan ba kapor ka mangyay bisa kejuk ka batmai kan ba kapor ka mangyay bisa kejuk ka batmai ni kum ki repai ni dang don kam ban hala na kapor ba ngidei ba repai ba ngidei belum unik ba ngidei kita ki minority om tan ko India ndai ka partai brokoi balai ngoi kata khamtam kata kami ha ba Meghalaya jumi namal ba ka Meghalaya jumi Nadu mengiyo hill state, halu mata nyimjudan opposition. Omdai mga kau ya kino ki baladon haka sain partai haka jili sain partai. Namar baling ong ipi bangimjudan opposition. Namar ba kajing klaim sarkar nakapor sikapor. Sanpau tuli kisnam lala filale research ni layo kumba sabupa sab kendaigut ki chief minister po Meghalaya. Kajing bam skam nomrem jong ki political party jong ki nonyalam politics ban keren lani ban yang be akawi ka nomrem ban keren jadi isu jo jadi beriu hanlai ladani ya pai pala koi ka bentar kidon ki sang halang ki banalo mushwa ko KSU ke FPDGP ban hadin sami inspection ni ban ki ki sang ki ba shim ka bentar kum ka opposition party hapo jalan jumi bang anut menong balang undang syuk kisang balang hang jelang jumi kamu ke jelang jumi on secara tan lagi mafia ki hek saipan bat kibriyo juga dan bor balang undang syuk kisang balang kamu ya ke bihar kan syuk kan overtake ke jelang jumi hang secara kita ki mengirong ke gundaraj dan kita political mafia bat ki business mafia hendai ke jingdon de kisang balang ka penjara
kabu spirit mereka ya kum kita bal kejala kajungi kadon kam ya kisah balang ki bakhlai bal kisah balang ki bashir ham klang ba kasih berdua lada nginyo kajing seni anak assembly ngiyo anak kajing seni nak kita bingi ong hakti pareng ki pressure group pat kajing kentu dalam dia jomaro ya ki nong kam jo HLF pola cycle President Nampak di Smai lagi pun skam nak LP binia persiapan air yang jenteri bahar hatam nak ber circle akum juru nak benda jong kacang beri di Broadway. Masuk kemen bagai JLF terus nak jaga sepak dan beriu nasi mereka. Maka hadu ketika seni mata dalam hukum ni kebenar mata baru penuh nak jingku dan jingslay pada cinta penjumlah. Pada kekun nak benda kambensim iaitu di orang bak kita kambensim dari kiri bak nak benda jauh macam di Broadway. Bagi semua kemen kalau dikemar kita akan kepor benda ya kemen sentan dalam nak benda jauh HLF hakum kambensim benda. Nak benda jingtip jauh kita kemen dan kita bak sebelah. Lalu buat angret dan buat angret kita dalam rekat dalam way dari social worker yang dongtre kam pajak, dapat kam present sing samla, dapat kam bahasa juga dalam pedeng, dapat kam present juga taxi drivers association, sepoi dapat ada tahu dia isu dapat apa kena kuat mereka, bahkan ada juga lagi tentu menurut pada kerja, beliau berkam, beliau jiat yang bangkit nama dari bekerja berdiri Broadway hadu dengan mereka laga jauh mereka kesak kubir hai kita diperok kita yakinkan bangga untuk apa masyarakat kita bersuka isu kita nak unik kalau mereka kalau berlajin nak sedih mereka berdepan aku membeli bertemu nama dengan jenah di Broadway kita dapat kita perok kita laga jauh ka profession joki noika idon kidon ka officer kidon pati business kidon ne jom ni kam na jiet na jom benda kabenda ka jomi kidon kam ya pa ngin pendor kam hok ya ka sak problem ai na ka le ka ko no ikmat ai bo rit ka juga pendor kam ha ya ka sak problem ulai yang agak emily jo mulai konstitusi isopo pan nikmat yang mulai konstitusi lo ne ha idon lo ne bo jo mulai kasih pakai bagi semua men ilaya di komedi lain MDC sidem sautem melihat waktu ni belum ada skam Kemensi ni nampak syakli berpegang kemir nama dah jingkit jingpiang kepada jangka konsi berjumpa jelahi Broadway. Agar jumpa pun dengan kemensi ini ialah jumpa lari bagi berdiri hatu bertahi kan untuk bahkan nunduk ini. Bagi skam dengan jelahi yang kerpang isu kepada isu tu berdiri Broadway. Kisah senang mengenai opposition ini kerana yang dia baru isu kepada jom jalan rio. Lagi jom IRP, lagi mana lagi baru isu, lagi isu ngene buah. Maka benda besar yang bersatu tangga di kawai, lada jarak baga sorkar mekania. Kata bahwa implement jom IRP, ringkat bagi sengbahalang, ki pressure group kita nak buat jelahi berakawai. Mekania kita bol ki pressure group, ambil kerja kita bol ki NGOs, ambil kerja kita bol ki sengbahalang. Pada skem surjo ki sengbahalang di paro jo jelahi berakawai. Yang no ILP, no rest, kata slogan, motto, mengikiran apa jo jelahi berakawai. Slogan jumi kita syukur aku ambil kerja. Slogan jumi kita syukur angin. Kadeli tentang kalian ini padiok, tentang kalian lagi padiok dengan ini. Mereka sudah menikah semalam dengan kita semalam agak sekali lagi dua macam berkum juga si minister, deputy minister lagi dua. Pada semalam tu pun lakukan
peace ko no benda ni ina community ko no mani ke jebri ni ke jebri ko pat de khatien abang kalong ade kalong abang biang ka biang de amisha abang ikumdu wala ya gar musim nasab wi ko ka biang nun kam selain dak le jalian jong sarkar India ke seperti kam do yang ILP dawan ILP ke bekrian yo ILP pada ke Manipur abang la semulungo kai ke jimbut abang ipai din boleh ke lokota kadang dalam Manipur dan secara 100% BJP sudah hang ni coalition government tidak ada dalam joka sarkar India lah prefer but I should ILP ke Manipur ndai harus ukor nang yai penting kira ni priyo hang de pojok jalan ni yang Malaysian kam ILP habron ke 6 schedule dari dalam jauh benda ILP lah jauh benda bagi dia priyo kepada empat ada dia priyo empat nyumpa khasi ujian dia baru ujian no dalam dia pojok berdia ki berapa kajingwa jongi scam om dalam jalan kajingwa priyo jong baru dia tu sepo jalan ikwa priyo khasi jongi priyo jongi anang roy ke depan bahkan im bahkan sa hapo kajela hihi hapo kajela baru away ani ke priyo pada pasal kapso yang boleh ni kapso yang boleh ani mani ke sini mata ini ke berapa khasi ujian dia garu ini ke priyo berapa dengan sopan hadu ke sini ke mata ini dengan orang ini ke orang mata ke bersih berhem kabel sini lah jadi beriu kadang-kadang ngini patong ko apa Tripura Mansen Shar dak be bede Mansen Shar dak dak Medan area ginong India dari komdai Tripura Mansen Shar Mansen Shar nak benda joka Tripura hi bro ko ni so men apa ka jelam be dia ka jumi daladi wa ni so si ko mga benda awalnya desa beriung udah nak cek beriung juga setiap kecong bagi solusi kawan yang ngajungi dalam bidang kibri bapak lah kerja ngasih orang kedingwe idon ni observe jungi lagi ni benda lagi kini kau kan repair kiye jadi beriung kiye kasih kiye ni dalam pol adalah skin dalam shortcut kiye jadi beriung harga pol shortcut nak yang jungi lah kecong kontre kontak jungi ini makin besarnya adalah shortcut ikan ini kerja beriu. Ada benda besar orang dia berlek ikan daun kam, apabila daun nak buat, apabila daun buat pendon kam hok. Lalu usia besar pendon kam hok ikan buat, pendon usia besar kata jingkit yang jauh jelahi berapa. Daripada usia sekali, kalau benda jauh hi bukan baik yang tak jelahi berapa pendon daun nak buat. Lalu di BJP, kalau benda jauh hi, ikan daun kam, apabila daun nak buat. Kalau benda lemah, kami sama jauh. Ni sokmen sama lagi lagi akan isi sedikit ya Pak. Nam tak kali macam pergi di rumah kau. Oh ini mana kau? Ada hantar ke social media. Agak social media ni kesini mana sesuatu. Lalu jauh-jauh dengan komen seperti ini, kamu dan semuanya. Kali kesan share Pak. India kali demokrasi, India is the largest democracy in the world. India kali kesan share Pak. Nanti tahu India. Yaki ke moment, yakan ke moment, le ke moment, nampak kata kali sincere baik. Lagi kita mau yang kaji jong siap, jong baca sepil, thank you, apa yang junior ni kita masak. Kita mau nombor kaji, kami tak mau mulai. Mulai slow kaji mesti kai. Malah kaji kita nombor kita mau kaji, agak por macam siap, jong baca sepil, thank you. Kita mau kuntu. Dia pernah jodoh ngiyok beriak kosorok, ngiyok berenang, ngiyok berkerkan, ngiyok berteriak kedua, kita sesyar baik. India ada sesyar baik. Ngiyok yang ada di Mempau yang hok kabang ngimnya hak, dengan tang dengan way, in hak sungguh hak, hak yang kedua begini hak exercise baik main joki. Kedua bersniu, kedua kameleh, dengan kebor berkat. Berham kami akan disini kementas, ni sungguh pada kalian yang jauh lagi kalau iyo harga bol kat bawah pedai, kamu tang social media, haduk kendong jom kesir, lalu kendong jom masih hasil,
Kendong dua tu bayi, kendong dua kita semua berus, baru di mata lingkungan di sosial media. Ke program macam ni, sebab baru ini program, baru kau yang berjalan. Ini program macam ni pulang. Tiga ikan orang kam nak ada macam ni, nak long Ibrahim betul ke bon perkat, ke bon perdai. Kadang bagi dia berhenti. Orang jelas ni dia san postem kerja. Bagi nak dia san postem si bon dia berinio nak lagi ni, abang lagi orang jom jelas. Ni semua post lain. Ngangal nak ada position kum MLA. Berapateng berumur minister. Asal post lain kerja long berjimman jom jelas ni berapa. Kerja post lain ipai bagi bon kisah lagi kim dan kam dan jam. Iberiu ji kim dan kam dan jam. Kim dan mata kinu mata investment ke bahaya. Abang investment ke bahaya kepada masa kalau kinu mata industri suara pojok kejelah jumi. Bagi investment ni, ia berkaitan sebagai investment ke bagi industri ke bahaya. Nak yang ini dalam kam mentah bagi lawan, dalam kam berbuat agreement ke berbiang. Kita mengenali benda bagi ia pojok kejelah jumi. Kam biang ke agreement. Abang biang ke agreement, beri nama musim kabu. Hamba biang kajinete, hamba biang kajinete sekolah, iberiu dah baru lekat kompon, company lekat kompon, iberiu masih business lekat kompon, mereka biang kajinete, dengan ipe bon itu ki cement factory yang support Hills, lewat bon itu ki cement factory kan, iberiu tu nak yang cement turai lekat kompon, iberiu ni bon itu kami ajam, lagi driver dengan ni kita, kami biang agreement. Habala biang jete ndon mano bata kalong ya kabat sim kebu nakale ngini hakane ga por ga bata ai badan nakale yang jo ki pressure group ong nakale jo pi nakale bidang ga bata ga krau nak bata jo kanoi ga pa jo jelahi baro ngaso kemel hakani isni mata bagi por ke seng balang age por ko se balang ajo khal kalam here kalam bring positive mde ki kumar de persya kuma de shift no issue ngaso komen ke no bana yang jauh keseng balang mata ke issue ILP gede boleh gede ada daun orang mau kira keseng balang kilo stick by issue hadu balang ke sorka don kam ya ke pendek ke balang sorka don kam pendek idon issue ke balang sebalang so komen ko la khamia ka jbo khat kajingya ni kalau so komen bagado ke bon khat mo nai ke khamia ban pet dan pada jingbit jingjang jo jelahi berokoi. Misal ko jemi isu ki bon issue dari totally expert issue dari so kemen kalau hak ni tim tangi pet yang kita priority issue ki benar kam babu ahmad nak pada jo jeprio isu dan kam samlaji dan kam dia kam ajam sampai brio ni betre kam ajam kam mismat betre bagi brio ni ru kam nakale lagi bandong terai, tiga kampung san, kampung menir, nakale lagi nongkren syakmat, nakale lagi kebetar masak, kita hablong rampak, hakan jelong rampak, mending menu bersya ilam bakla. Menakni skema beli kumtu orang apa asal beli. Apa nakale yang jauh kesuk kita mulai, kumtu kerja mulai, semulai, dari lagi hakan lagi di siasat, coba sesil thank you. Semua yang itu kabak di sini lek no. Kopet nak yang juga nak hapieng dengan nak kita kesul jom kita mulai. Hadu khidmat ke hadu nak yang juga adon kat kalau kesul mulai bakum juga kesul jom jepri di berapa mai. Dengan nong bukta. Nak yang juga ini don ke beta juga di Indonesia nak beta ke jepri. Namlah kompromis. Tiga beta masa dalam sokar. Dalam sokar nak nasional nikau Malaysia bagi jepri ujung kepala jaga jepri mentoi ujung MLA kajing no MLA juga kamentoi dan nakal yang juga kalau jumlah mereka yang juga jepri nakal yang juga ka kenam ke pura juga kandu dan nakal yang juga kapulak mereka nakal mereka konsesi pada kita jelahi berokoi mana nu mau menehi terus sedang jadi kam ngampat juga kelah dia juga bagi beniat hakal di bade na plaka jingbiang kabre jo jepri berokoi kay badon na ngapor balkitu ke SNF pada seng balang boro idon kam bandon don kam biya ka jingteli idon kam barong koi
Nang pada isu jauh ke beliau, bagi isu jauh jelahi berakoi. Bahkan dia mensiam, karena ego problem kau, karena ego problem. Di sosarong, di sekolah bangga, di sekolah tengah bangga. Jika dia kamerap, karena dia kamerap, karena ego problem karena di sosarong di tengah bangga, di tengah menang tengah besar, tengah menang keren, tengah bangga mana kampoi. Ini jauh tengah sipor berjalok. Tentang yang ini dah mensiam sarong, kan poi. Sekarang dah ada yang bisa melajungi. Isam melajungi kita akan nega tim dah. Kita akan lalu dah jo pair, and use pair, apa jangan jelahi berapa. Dah kita kalau kita NGOs pressure group kan poi ke pon nak ada tim. Seselong GMLA, MDC, MP, kita dikit kita nak jangan jelahi berapa. Baru kibrio kibawan nak background. Jauh ke social organisation, di compare, baru tu beliau kibuan nak business level, dan kibuan nak mereka di compare, baru mengira dan berpostang ada dengan promotion jami, di compare, pernah compare, dapat kita mensim macam. Ikanan ikut komiat nanti kejumi, ilah kular. Bahagiannya kita naik bantuan in pelak ini ke kali kedua yang ke HNWF mulai sakit. Baru sebelum tak kata yang pulang kecil hati kejur. Bah ni kan dah kecil perihak kecil Krisya kejungi nang ni semat inang UI yang kakor keburom kebaya tidur kebangi syakri kejat menriu. Om day ngin syakri kejat menriu di baki jingek kesep baki umat. Nimyo aman syakri kejat menriu di baki jingek dua. Ni syakri kejat berlin baka jing syak keno baka jing syak kento ki babun kilian tena kata ngasno baka seng HNWF mulai ngidon bok namar ngidon bun kinong yalam seng balang baring kiban salong ki politician bak kibalalong ki politician kidon rekat lembat ni bani rap lem hai babun kha